Ukhala ngezinhlamba ubaba Ali Mgubeko ongumculi kaMaskandi ke ayeseyithole inkundleni zokuxhumana ke emva kokuthi ke enze ivideo ke edlala ke ingoma kaMthandeni ke ahamba kuyena ke noMahu ke lapha ke uthi ubaba uMgubeko lapha ke uvele wathola ke inhlamba ke eziyisimanga ke lapha ke ethukwa ke umuntu othe umlandeli ke kakhuzane ke umfo waMpongose ke futhi ke lo muntu omthukile ke ungwangapha ke eMnambithi ke lapha ke ngoba futhi ake ngiqale ngenibingelele la kwesiqiniseko esimini uqala ungena kule channel ngicela nizobulungisa ke ucindezela button ka subscribe ke ukuze uthole ezinye izindaba ke engizenzayo ke noma uyithole shisa zinjalo bafethu ke ilegend ke lapha ke le umculo kaMaskandi lazwa kakhulu endimeni kaMaskandi sikhuluma ngobaba Ali Mgubeko lapha ke sekhale ngeinhlamba ke athukwa zona ke uma enza ivideo ke ejabulela ke ubumnandi ke bengoma ke kaMthandeni ke lapha ke ehamba noMahu intokazi ke lapha ke uthi ubaba Ali Mgubeko lapha ke ingane ke abantu bathanda ukuphuma ngayo uphondo ke ikakhulukazi ke ama-Blue Nation ke okungabalandeli bakakhuzana uthi lento ayiqale kumenza ke sikuyamenza ke nokuphelile ke njengoba ke mphinda ke lapha ke ethukwa ilensizwa ke yaseMnambithi ke lapha ke ngikholwa ukuthi ke lenkulumo ke iyona le bafethu niyibonayo ke le engenifakele yona ke ebhalwe lensizwa ke yaseMnambithi mase kulandela ke inkulumo ke kababa ke uAli Mgubeko lapha ke akhuluma ke ezwakalisa ke ungaphatheki kahle kwakhe ke ukuthi ke angathukwa insizwa ke ngenxa yokuthi ke ujabulela ke umculo kaMaskandi uAli Mgubeko ukuveza ngokusobala ke ukuthi le ngoma ke imnandi ijatshulelwa ke izwe lonke ingani mase kujabule yena sekufanele ke ukuthi athukwe ke lapha ke ngeinhlamba bafowethu asisihle lesenzo uma ubukisisa kahle kodwa ke ngifuna nje ukuzwa uvo lwakho mbola semakhaya uthi wena uthini ke ngalolu daba na ngabe nasiyona uma ke sidlala into esizwa imnandi emzweni yethu ke sekufanele sithukwe umbuzo lo usabalele enkundleni zokuxhumana ubuzwe ubaba uAli Mgubeko nangethola inhlamba edlala ingoma izwayo ayithandayo futhi noma ayizwa imnandi enhlizweni yakhe kodwa sethukiwe wathukelwa lokho kuthiwa ungena impi yezingane kusho ke insizwa ethi umlandeli kakhuzana angazi bafethu lolu double sethebeni sezandleni zenu ke anithathe nidingide nilibuke bafethu ke bese nisho ke lapha ke kuma comment section ukuthi ke nibona kanjani mina ke ngisaphuma kanje.